kandi mwibuke ko Bibiliya bivuga neza ngo hari ijambo ry'Imana rizaba ingume, ahubwo abantu bakeneye ibihwanye n'irari ryabo. Uri mu isi y'umubiri ntibimufataho, aba yumva muri we nta n'icyo ubuze. Ariko mu isi y'umwuka tuganirijwe ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ngutangarize muri ano materaniro, kunda ijambo ry'Imana. Patira ikiganza mugenzi wawe mubwire ngo kunda ijambo ry'Imana. Ibindi ni ubusa, kunda ijambo ry'Imana. Haleluya! Abahari duhaguruke dutere haleluya! Oh, haleluya! Nshuti zanjye, dukunda ijambo ry'Imana. Ibindi byose ni ubusa. Ariko umuntu wamaze kumenya ijambo ry'Imana, batwigisha ku kintu kijyanye no kwizera. Mbariza mugenzi wawe, ese urizeye muri aka kanya? DJ Isambureho, haleluya! Mumbarize ngo urizeye muri aka kanya? Ku buzima bwawe urizeye? Mu migendere yawe, ariko haleluya, mu myicarire yawe urizeye? Aha wicaye kuri ino ntebe urizeye? Wizeye nk'uyu mutware? Uyu mutware yararebye ngo njyewe ntabwo bikwiye ko Yesu azi iwanjye. Iyo ntumye umugaragu aranyumva, natuma uwo nshaka cyangwa umusirikare akanyumva. None umwami w'abana wimika abantu agakuraho abandi bantu, ni ngombwa azi iwanjye? Ahubwo nabo mu bubasha afite. Haleluya! Mu bubasha agize iki? Mu bubasha agize iki? Uyu mugabo twicaye imbere afite ububasha ruta ubw'abandi. Uyu mugabo wicaye imbere witwa Yesu Kristo afite ububasha burenze ubw'umutware wawe, burenze ubw'abana bawe, burenze ubw'umugore wawe, kuko ni umwami w'abana. Amen. Ni umwami. Uyu mwami w'abana usabwa kumwizera kurenza abo wizeye, kuko n'abo wizeye ntacyo bakumariye, nta n'icyo bakugejejeho. Ariko tugeze imbere ya Data ushoboye byose, tumuganye ibyo dukenye byose arabiduha. Ndagira ngo mushishikarize gukunda ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Kunda ijambo ry'Imana. Yumvise ukuntu yabwira Reba ngo nabaho sinigeze mbona kuva natangira kuvuga, kuva natangira gukora ibitangaza, ntabwo nari nakigera mbona umuntu ufite kwizera kungana nk'uko. Ngo kuko ubyizeye ko ndi butegeke ukigera iwawe, haleluya, usanga umugaragu wawe yakize. Haleluya! Nawe wicaye muri ano materaniro, ukicaye uze gusohoka usanga ibyawe byemeye. Hari abantu babireba mu isi bisanzwe, ariko ibi bintu by'Imana ntibisanzwe. Ntabwo byumvwa n'abanyamubiri, byumvwa n'abageze mu kirere cya karindwi cy'umwuzuro w'Imana. Kuko hari uwo wabibwira ntabyumve, nkabanga ibyo uvuga ni ibiki, ariko umva, na Gehazi niko yari ameze. Mubwe ngo na Gehazi niko yari ameze, ariko abakozwe ku maso. Haleluya! Abakozwe ku maso, funguri uwo muryango, abakoze ku maso. Haleluya! Haleluya! Abakozwe kuki? Bari bibitseho ibanga. Hari umugabo witwa Elisa aravuga ngo icyamu Uwiteka akagukora ku maso, akakwereka ingabo zikugose. Amen. Haleluya! Rero mubwire ngo Imana ikurinde bajye haza aho kugendane n'umuntu werekwa mu izina rya Yesu. Hari umuntu ubona ibintu byacitse kandi ku Mana ari itangiriro. Amen.
nari mubwiye ngo Imana yanze agasuzuguro. Hari uvuga ngo gute, ariko ndumva mu isi y'umuntu hari agasuzuguro, hari agasuzuguro Imana iri butsinde. Kuko niba biramo sinshaka kongera kumva abanyamahanga, nibishaka bimaze imyaka, ariko umunsi hari agasuzuguro kari gucika. Reka twakirane mu nzu ye, ariko dukomere Imana yacu amashyi. Haleluya. Ubona imvura ihise rwose, Imana ishimwe. Imana ishimwe. N'abatotombye Imana ibababarire, ariko mubonge Imana ibababarire. Hari abantu banyagirwa bitotomba. Uwo muri Imana wirira wirira ifi yawe nawe uzayiroba. N'abarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe nawe uzayiroba. Haleluya. Nubwo nyumviriza, nubwo haleluya, nubwo muri uno mujyi hari benshi barimo kuzigendamo, reka mubwire nawe igihe cyawe cyageze, igihe kirageze nawe uyigendemo. Nubwo abarobyi ari benshi, wakurira muri nyamamo, reka gutinya bizakubaho, Imana izakurira. Komeza komeza ubane n'Imana gusa. Haleluya. Imana iraturinze. Wirira mubwira ngo wo kwiheba, nubwo urimo kuvirwa wowe kwiheba hari uzaba. Imana imugisha. Haleluya. Amen. Shimye Imana ko duteranye nuko. Urayibona ubuzima bwawe, ku buzima bwawe turaza kubona Imana. Uko Imana twicaye ni Imana izi ibyo dushaka n'ibyo dukeneye, kandi nayo password nuko natwe tuyiha imitima yacu. Amen. Katwakirane nakire Pastor Pierre tahaguruka. Haleluya. 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 Amen. Ndebera umuntu utikirize haleluya, umubwire ngo ufite ikibazo. Ntabwo yadukereza kuko umuntu wese aba yaje kwijajabira. Niba ikuri murayitera, niba itakurimo ntawe biguteramo ku ngufu. Haleluya! 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 Kora mu kiganza cya mugenzi wawe umumbwirire ngo ibiguteye ubwoba ntabwo biteye ubwoba Imana. Ibiguteye ubwoba ntabwo biteye ubwoba Imana. Nushaka ube waburaye, nushaka ube wambaye ubusa, nibashaka gusohora mu nzu, ibyo ntabwo bikanze Imana. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Pastor Pierre Mukameta. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Akiriye mwarimu nawe. Haleluya. Haleluya. Nitwa Imana Theodeste. Imana iduhana umugisha. Turabakire mu izina. Amen. Nakira abadiyakoni. Rero guterana n'umushumba n'abahaguruke abibwira n'ubundi mukanya natwibwira, ariko Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Satani ni umurwanyi ariko ntabwo ari umunesha.
ndashimira Imana inyemereye kubana namwe. Niriwe mu materaniro iwacu, imvura iragwa nyinshi, ariko ndayibwira ngo uko byagenda kose ndaza. Rero nshimye Imana inyemereye kuboneka muri aya materaniro y'uyu munsi. Iri teraniro narirayemo nijoro, mfite rero icyo Imana yampaye kuri iri teraniro. Hari abantu bajya bava mu ngo bakajya gushakira Imana ku musozi, ariko Imana ntituye ku musozi. Imana ibera hose icyarimwe, ariko ifite aho itura. Sinzi ijambo mvuze niba muryumvise. Imana ibera hose icyarimwe, ariko ifite aderesi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aderesi rero y'Imana ni mu mutima wawe. Imana rero iyo itaragera mu mutima, uba umeze nk'umuntu uri gushakira amafaranga mu mufuka kandi ari kuri banki. Niyo wamara imyaka 100 uzapfuta yawe, ariko umuntu ushakira amafaranga mu mufuka kwa kesa soye amafaranga arayabona. Imana nayo iyo yageze mu mutima wawe, haleluya, nibwo uyishaka ukagira gute ukayibona. Bwira umuntu ngo kwifurije gutunga Imana muri hari abantu bamara imyaka 10 kanyarira, bakajya no mu mazi bakitumbika, bakamara n'ubusa bagashaka Imana ariko ntibayibone, kuko ibanga ryo kubona Imana ni ukuyitunga mu mutima wawe. Rero nshima Imana, mushumba wanyu ni inshuti yanjye kuva kera. Itorero shumye ryitwa Ijwi ry'Agakiza, dukorera hariya mu izindiro. Yesu aduhana umugisha. Madamu yambwiye ngo nta kintu ndakora. Madamu yambwiye ngo nsuhuze abera b'Imana. Haleluya. Turamwakire mu izina. Ariko mwumvishe message. Imana ibahe. Iyo utayifite n'ibindi ntabwo bishoboka. Imana ishimwe cyane. Rero tutatinze reka nakire korali. Turirimbire n'indirimbo imwe yihutishije. Ubundi dukomeze kubana n'Imana.
Yesu yongera kwiyereka abigishwa b'urusengero rundi rushya bagesha ijoro baraba ariko ntibe n'icyo babona nyuma yaho yiyeretse babona igitangaza cy'Imana. Yesu we aricyo bitwaye. Haleluya, haleluya.
Shakuri